bos, gini-gini kena pengsimas no. Ang pambelang patsuloy, kamut meladi klawai. Bangot penpenon kami ka. Madai bandan kemusim sindra. Kay kaba wanja ya kalut, kadai ke jinja kaba imla man mam. Madai ban herskin ada kakam kamar masna. Habau set kelai kasna, habau set kelai kasna. Stop the guy. Hakani ka jaka bungi, diberi jungi kumjong dasan kampen lagi wei. Ki ong ba melak ben penduk jan. Yakin bit ni nga. Yang ala kam tak ni kam berngetip. Kuno ban sedang ru. Cek set, bersih kerja raksa. Kancenjar ban samling batang ba. Man kilinti kidon laki weak spot. Kuno meno bangun sini kata met. Ngi pa pata jung tashan.谁是毕业法？我听啊，这多一个经验猛的，一个可以能的人来谁吧？咩？看个送。Kajung kubdai kerpang ya pi ki pai ba nong pet ya kani program kerpang jungi ni piang sambai pi syaga Snor TV. Bat hakni ka por kajung warna jungi ya kani ka program kerpang kadai syapang ki film kembang i ba hak jelam me gele jungi kanang ya ki por ki sinam ni da kajung ya trai sitom jong ki filmmakers ni ki nong sna film ni ka nang kala nang ksa chu chikmat hakni ka karkhana sna film wala ngimpat day kinong sina film ki bahe banya nujor bat ki wei ki jela hakari India hendrai ni hadu mandangi ba kata kajingya linti jungi kana ksa chakman bad hakari upor banya ban kintiu ya ki film kasi ki bami na ka jela ba kumju ya ki ting shop ki puran kinong shi manta paro ki film ginwara kerpang syapang ka wei ki film kasi ka ban supply shen ka bal ai kerteng khor keba lapan mi imba cartoon in production bat bala direct iba kene lingdo te haringkat bat nga hakani ngapor nga don ni ki perlok arngot ki bai shimenta hakani film bat ken sa shim mekala don pintu hiladi ngan stang mapi Ta. Ngan keren bai dengan ketin benar mah. Okey. Ta nga to kye resume na panalir le kena joy. Ngadi ilabari kini surong basyang wasaha nong ra nong lum. Te ngaran bentalang hani ka film khor. te nan pai na pi kindiat nga sukli hatu gani gadi ka sien ka ba nikong ne ka ba kat no na ka benta jok pi bro arngot banya shimanta film kasi Jonga taka di bengkong ta. Nga le ka sin won kong he haka film kasi film jentia te dem sa ko wi. Tekan ika film jantia jang pi ba pi shimanta Ka film jentia ka first film yang ga pertik ka nong muna te de release de penyo pai ba sa te kumno ka long ka yo ka hat tu por wa release ka film ka biang he bon higi bru we yo suka ga film do man go film go wa ijing snain ma te nga le to na do dam khien thrang hai me se no to em u chim benta ha ki film te gam tu te ju ki hau acting gam tu chpo reels chpo ai te badan man da yo em benta lang we wa man em ku ato ha ka nga to ga penar te em ku aman em benta ha ka film jentia te ku aman film kasi film jentia film kat we ye kat we em ga ta ga sap ka talent ma ku em ma te kani to ka second film perlong upon mau no pi wala ngam nang ban kan jentia khne kan sa ngang ni da banga satho ike iba ikren bot ngets kem pi pai bang iba petu pi satho dei shibun ni smo shngan ba khasi jentia hakarilum kabri nyotrap jungi long ba ngiawan lang bani kintiu lang ya ko we karinsan ko ba ngitu ba phawan kintiu ya ka kamsna film hak jalla kindiat na pi kumno pi poi sha kani ga benta bali phim jet gi we gi benta kumno pi poi sha kani ga benta ban sim ban
dan mentah kita film. Nadu mensyahi ngah sutunan nadu mengapit film ium tu. Ta pemhayang ru hayid la pej la kum ak dia tu. Ta katahi ta ngah kendu i bak kini ru dan kawi ka workshop. Ta ing kendu hanta ta in sakot ta ansa dan mentah ni ka film khor. Kemut pida terang nadu dangrit ne gede ke ba ka tang ka hobi jeng pi mentah basu jit ya jit perlok dan ya khot perlok lan pida terang dik nadu mensim ba pi dan. Bon ke experience ngah ayo tang pat sutunat badan bentalang bat pak kini. Kendiat ka experience jeng pi we de ka kani ka for shooting ye ka film khor. Ke experience te kalong best ba namar hanga himar wem ngam ko ba ki kumno nong haka por ba ngi shooting haban fokus ba ka shooting te don em ki project ki ba ngala em bentalang te ki shoot kumta kan don ja ke experience ma te em ka experience ka wa man delay te hay por shoot nong ki pen delay gum to tang ba kani te best shisha nama hababu nga shoot mix ba mo ba ka ting kasi nama hababu bat ka hababu ka por bangin shoot iko to iba kani la pandep bete te kata ka jing soto na jonga na banga ro habye be na joy te ban one shine shlong te ka best ba experience Pi yo ka character ka bakum no ha kani ka film ka role jong pi ha kani ka film. Role jong ngadi isamla jong tu i para jong ki gangster. Tengah don tak hendak hi kisim. Em no kendiat ka super tak ni just kendiat ba kani ka film ka kani ka film ka batai chipang ka what will be the message ba kipat ba gin sapai. Ka ban nga shoot mix mo ki language don't mind ngas nyawa wat mjeo batai wato akaman lagen ke story nei bah iba keni ongu wato wa batai manjar ke karakter ma te iklem batai shai ma ka long ke story kum no tang ba I think best hi ngamtip ke story man ka long kum no tang ba ke karakter jong ngatip banga long kum ta tang ba whole story te ngam la kan man batai namar ngitip jar ke karakter ta. Okay, kamat pi jadi male lead hi kan baro ar ngot ha kani ka film male lead female lead actors no main mangahi tengah se bon part hinga dan the I think okay really ni nang thank you shikmat ngako ban tip ba nalor kani ka kam ak film pile ayu aga jing impat malagas okay nga mano kuwina ki nong chan nga ejen waro ada TPP nga hapo Instagram le popular like I'm a dancer ma then July chat akaleng bon ha ki gigs ki show then apart from acting then nga sнял suk how chan ambai nang kong chwai chat chwa te dep te say acting then nga le managam ko wina ki influencer antate like a proper job them no nga nang should be a tang bam mentang like influencer YouTuber dancing and communicating acting. So tunat kita namar ba kari ka sap ka ba pidon ba bon gibriu shabar jong ka jala le ne wat ka jala jingi ringi iwa ngi ba kini ki sap ipong ki bangi don ngi kentiu ki jingam na jong ma kam da dei e ba di tang hap ya yo bit tang ka kam ban ka shan ni ki jingam rei ba bon shabar kari ka sap ka ba put kentiu ki jrong tang strat gi tibok ki weng pi ba penang le ba kini ka sap ka pong ka ba pidon kam tam banyarap ni ka film industry po ka jala ba na kiu shoot ma the pi shibda jong kini ka kam acting ka igba pi trekam ne pi le pi dang puli na Pam tang anang pule. hai Ha MIT ngalit master jong ka English. Te na yang kata te ngalit atat ki modeling ino. okay so tunat ki bru ki kna samna gi ba manang basta ki ba shai ke jingma jabkat ki dan banta ha kani ka industry ngirung yo masim ngaru de way badan da ni ka lain te yo masim mun ong ba i bangi la dang ban yawan chkamat ma si banda ban kintiu de te ngakwa ban ni an lane ban kli i se ka ba boy na to na phi shan kong kumno phi i ka filmmaking ha kani ka state jinge ha ka jala ji ha to ka don potential ne ba ki local artist na shini kinya kyo kinya kamai kaji na kani ka line PE kumno kuma phi na ka thanjen tia pi don PE hakano gorkom na ka tiga district chung pi but haka jilla hi bro ko wai ba hatu don jikalman am kani ka kam chna film ka jilla
hanga semen senyawa tak wa ye pen ban pen he cho te ye ni film making yong ki bru ki em sama po aga regentia yong lada VAV support ima ne bha bon sin ye ki local artist de community page penar chani bon gi wa anot ba VAV ma lada gitu ku gi gitu anot gitu anot teman lada support VAV lada entertainment scene wa ta wa yurap kaliang la ni support yu puyo ga kata kesap kata kata la ni then hopefully we will make it nei bah nga semen sia ta lada ngahi semen tip agau pun em kam kesap ko bu blai teman kam teh ye ba so kerchan pendengarnya Sultanat wa ani nga dah sultanat atat ka tin panar no iklam ikren zopi te katno ke jing sngo bang sultanat wan skap te ko dei shbon no te na kaliang jupi kumno pi ka kani ka line snafle ma ke jala no PE ka dan potential nem ka dan hope nem dan jikmen nem na panta kinong shimantala ni kinong snafle orang su sedang menta tengah peti bahas pangkin kilan te dah kacing tristam ite sa ki te senba pilaya dan menta kani ka industry re ka acting te manu favorite actress jung pi si Hollywood na Bollywood na pilawan jer katu ni ki kerteng wat batai kin dat spang jung ya pi tip mat katina ke apa sih believe basi di bandan ka daw mo bas mo habri ne bandang shot ne wa trim acting ne ambil long bi tristam ini kalian semua ikut tak tristam tam tristam ko pila nggak itu nak dia ga acting jungi acting roh itu nak te ka trina ke bli bashat bandang te na galing ki mana favorite actors jungi hanga nga I have no idea. Ngasnya mtip atau em favorite yaki ba em favorite yaki celebrity yaki local te em like wanri them jadi shadi actress. Kamu favorite bahai ki local artist. Yes, yaki local, yes. Te ka ik ba fi tanat tam ya wanri to. Ngitenan the way ka acting jong ite kalong best bah kalong natural bah but kumta kan bi long bahabri ro so very stylish trim acting ha ka jeng ya I chunga kan tena pedang ki male actors what po state jano pi male ta favorite no bon hi ki betrim like shangisha jentiar bon bahate kito ki betrim ki long ki actor ki ba like como fitip em o konal ai konal iaitu ngelo nga kumno nang I bay pun jong ate I tiaw ketiaw ai kong tiaw toro te hag jing sya nga ngampat don favorite ki celebrity an ngat te ki local hi so tanat nga siyo baro nga syo connected ma nga siyo baro du ki ba best pa te ka acting jong ki like they try their best no पर वापी shooting ya kene ka khor don em ki balong challenging te ki jing wapi amat le se hakono kono ko pon ma phile bidang de batmai te hatu fi don em ga jing sha tem sha mai ne kumno ka kom guide jing ba keni te hatu hadu kono phila ban adap kloi pat ya tu ka scene ba kum director no writer bo ya character jupi hado kumbakan no tik you say lah unang pila pun complete ya tu scene por badang sedang tengah kelas nama first time tu mang empat TBA teban create tu script iru long kablong apa sok tem tahi babun bun sini bun tik lah sem tang pat kajing man long habsi ang retake ndai long kajing persang kajing persang telong an sedang kan ban an sa okay tapi dan jing peruba sedang ban shoot bon hai jing hanga chama wo to wa nangkong tin khasi nama
ngasih mix by ma don't mind. Honestly, ti bereu kelam kasinong. Te tangwa try ba gajak. Tangwa senyawa hangas men tok tipi o kelam kasi. Tang mana tok hai shoot nong. Te kelam kasi kamu kena kote. Te ba kini nyandi people ikut mamanta. Tang first time ngadon bentah ka film kasi Te it's very hard for me ban krentek ting kasi. Te hakuto pa ka role jonga namar ngadai ka penari ba shoot one kasi hakuto ka film. Tang ni ka bahaba ngashu ajing mun ka bahaba ngin shoot mix ma ki language but ka penar namar hang to ka film ngadai ka penar ita ba shoot one shlong. Te ban kamlong ka film ban long natural te gum to tengan mix ba ma bat ka penar te ba kini te ka baar pat ke jing jonga kalong ba nga haban wan na do na jua te saka block saka ayu tengah slam ba kendeng te kata kain tang nga shoot try ba te ban biang por gum ta haka acting tengah long lai nga shoot haki shots haki music video haki kini ki film shots film hapo YouTube te ngala hiban ong bangala haban acting tang ka wai ka jing baka ban kren kiten khasi Kemudian hari ni ke film mix langka kapten penar jing khasi setengah plot kan gambarkan di kawai ni film ke ba peniru long ba clear ya dialog apa ke film apa peniru kata ka jingnya iet ke jingnya janu paramangi hari ni ke jela te ngamut ban kli ka long ka expectation jang feeling ba ka ni ka film yun si to apsha ngan sa pois kata kibala khamsinya kibar kiting shop lesen ni puron kibadan banta ka ni ka film ki artist nang bai jadi mano bala kham dan bata bha ka ni bala kham dan bata bon tili ki film ki bay dan bata ka khor mano tla ban kamau ngatip tang ngamti bagi film te ila don memang manga shu he reels de Jeremy Kongsi something how I tip Jeremy dem Shongdor thaba tang kita kayaknya kan mau ayu to so we ngam kan mau shu te dang don he we temle hi kendo begitu ki bala kham dan hai kita la experience pi ka sub nem Pia tingko na mo po. Hai. Tingko ka experience yung piban niya opposite baki. Nangkong watak bo ni kisin nang we lang nga wo Jeremy. Te o ada experience how much pang acting. Te nangkong teman yo to wood yo gi catch te gitu ki kam ki script nang hai tu ki bathak ki content hai tu. Te wood tengah nga ong no ri man snyao lu ha te kaman yong ki watak wam putih ji tenong. Te senyawa kamu tipi acting tangwam manda agan haki film kasi nong te bakla bakte per ga experience yang te okay tangwa ivi wa best wa ta man hikai lang ba ute te leda yo wam pupli ale pan pli ab how ye te de yo shoot ani ite te best experience te kambot kalau ngau pot shooting ki guide lang ya hikai kambot kemudian ke jing tim mai ni nama gini new commerce setelah kita yang aku beli gini artis ki shop ki puran pergi artis badan bentar ke film khor ba ki ya support iwe ba tapi buat kumno pia tingko buat ki ha kani don okay te ka expectation jung pi na ga ni ka film khor long ka jingmot janga long lano kan release but ka ba pi kwa ban ai ka appeal sha ki pat ba kin pelong ya kipat bab orang pet je kena film. Tak Fidan itu, I tangka appeal tindak dilese ke expectation jipi waktu kena film kan yo ne lingba ke jengkersan je kipat ba. Nga to bun sin ma hanga semen ngai wani iwa embanta lango modul lagi music video yile ijing trang yo nga woto kibru to support ba kita nong wato kam ki berupenar te kam how support VAV knangwa kiwit wan le tip ki support nong te hanga semen to wad jan how mi film khor te watch penar watch jentia le de jan hagi de tip ki to ngale bentar lang ha film kasi te wa kerpat amo ye ki lok ki jor ki pra chna film wato wa manami kan ga film yo ya support langi yo ya lai pej ima gi bang ki thau gi wa penyo gi kan ga film nei bha
hanga seman senyawa lada tip you support ye givi le tip you buram ye kam yong givi te givi le tip you buram ye kam yong ite okay phi don even on ke ga appeal like a message jong phi shaki nong pet ya kene ke interview mda si ba yuli si bilang batai kene ke film kan salat lano bat ke ai ke expectation jong phi na ki pai ba ken nong ai ke jing aware jing ka part jong phi Katai kumbal ong hidi mo kacingya Krishan iwe Tolong nak minta nimba katahi jing Krishan iwe tingin saya poi ken mo saka thong ken kwa re ban kan part ki pai ba ban ken yawan ban pet lano phi expect lano ban plot jing film Different namari ba kini ang banshu penmi shura kini ki ayuda kini ki interviews ki podcast te kenaba kabhahi kumne namar dei banshu penmi kerke nama ban tip bahagi bru baki bru lekin long excite bahate la no kan mi ka khol la dengi shu pelait than gum to te la ayu kan te habangi ro ngi trash tom na do man sen te hab le ro da ka batip top ban penmi te anda ki bru ki yo ye ka film ro kin sebas bahate haka jing siu junga ka film ka long mdei like bon ki film ka si ba shu long kumno love story at all tang kane ka long ba kane ka rap ka kham long unique te nama kam dei ka love story plus ka kumta ka ajing snain ka kumta ka kinong agro ki ba shutrim te hai ni por balingkot khniat ni satho ba kane gedang dei tanga first interview bat kini ki puron ki baidan menta ka film khor si pai ba ngin sanang wanra biang haswa ban pelat ya ka film ngin wanra biang ke jing keren kerbang bat ku producer director bat baro ki ting shop ki puron ki baidan menta ka film khor de menta ngi shushim ngini galat ba phi baro arngot pin ya ai khuble pai ba nong pe ki ba pe ya ka ni ga jing keren kerbang jing ta le de ta o de poi phi do kat hai ni te ikble phi waro ki pai mai kani ka let's say interviews or podcast te kentu kan rong ai phi le ki lok ki jo wo manami kani ka film wo one support lang phi mho ong phi wo taw e ka film khasi le ne gamte te net scam wo to kam nga ka wi na ki na ka wi na ka panar mo ko akhai ni te kentu kan rong ai ki panar ki jentia wo man da pyo ki hajwala e one page phi kani ka film ko patai khor nai kublei phi baro ki ba pai kani video te dalami kani ka podcast te dalami ni ka film ro te ngakar pa pinya support lang i Krishan lang ngi mo te katahi to beli sibun pai ba ki ba pai kani ka jing kram kerpang jing sibun daban bangin nang ya kentiu shisho yagi sab ki phong ki ba ka jalami ngila jing penmi kham tam hakalanch na film ban ai kuble yo baro kini ki puron ki baidan mata ka film khor ban ai ke jingkit bok riang ya kani ka film kumba ki paj ba ki Krishan na ka por ngi khmi linti ru ba andala plat ya kani ka film khor bala penmi ling ba ka tunin protection mala direct di ba kini ling do ki paj ba kin wan ban sakhi hi dala ki jongki khmat ya ka jing pher ka jing wanra ka rukom ka ba kham pher ka ba kham phla katnang ya ki por hakinong sina film jingi bat ngi khmit inti pi ba ngin yak ndo apo cinema hakinong no la yo le sela bande biju galeria bat andala plat chikisnong ba pher de kublish bon tan hadup ni sai syam yang ke jingi kren bat ki sa sisien shoban plat jak film kublish bon